igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini uSibalikhulu. So sesikhona khona laba fowethu once again. So lena siyibamba ngendlela ehlukile ke, akusiyo le ndlela enijwayele. Lena ke siyibamba ngendlela ethe ukuhluka. We have our guest tuning all the way from KZN. Sibamba sila studio ke njengoba nibona khona la. Yeah, I think it's fair enough ekuthenini ukuthi senze lento esiyenza la namhlanje. Bazokhumbula abaningi sike saba nenye i-talk show esasinayo lapha eThekwini lapha eDurban Central la khona sasikhuluma about i-subject eyayithi uma singabazalwane sithandana kanjani, of which there were so many subtopics as well under the very same topic ekuthenini ukuthi road to like singena kanjani emshadweni, zonke lezi zinto lezi kwakuningi okuhlukahlukene. But ke kuye kwabonakala ey'nkundleni zokuxhumana ekuthenini ukuthi kuye kwavela enye into abantu abakhombise ukunganami ngayo, kodwa ke sesithi hayi no, sizoyenza i-justice sikwazi ukuthi siyikhulume lonto leyo, ngoba njengoba sisuke si-host ingxoxo kanje sekungasikho ukuthi mhlambe sisuke senze lokhu downgrade or what, kodwa nje we are helping each other edifying the Church of Christ, edifying umzimba kaJesu, sizana lapha nalapha. That is why ubona simema abantu abahlukahlukene who walks different walks of life ngendlela ezahlukene. So njengoba usuke sikhuluma khona la suke sisizana ngendlela engafani. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ke ezumuntu angeke kubanelise bonke abantu uma ungaba nalowo mqondo loyo ke ayingaba sephuthini elikhulu. So ke namhlanje ke sinaye uMboma Zimbamba live all the way from Durban. Angithathele ithuba ngibingelele Mboma egameni lika Jesu. Ngiyabingelela Dlamini egameni lenkosi kaJesu, ngibingelela nabazalwane in all spheres of life and platforms aba-operator bekuwo. In Jesus' name. Mboma siyabonga kakhulu. Yabona ukuthi siyibamba kamnandi singazange eThekwini sikubamba nje sila kwandonga ziyaduma wena ukhona le, kodwa ke buka umlayezo uyazwakala ufinyelela nje obunjalo ebantwini. So siyabonga kakhulu Mboma ukuthi usiboleke nathi lesi sikhathi. Mboma saba ne-talk show esaba nayo lapha eThekwini engibelivela ukuthi futhi engabona abantu abaningi inqwaba yabantu, I think over 40,000 wabantu esifinyelele kubona bayithakasela kakhulu, and abanye babo ngangithola nama calls bebonga ekuthenini ukuthi wow, what an insightful conversation esike saba nayo laphana, becela ukuthi hey ake siyiphindene enye ngoba lesa isihloko sesikhuluma ngaso very helpful to abazalwane. As a result ukuthi ngangithinta ngisho nangabantu abangakholwa, but ayi cha, mina mfethu angasizakale ngalolu hlobo, kodwa ingisizile le ngxoxo. Kodwa ke phezulu kunjalo njengoba ngiye ngasho ekuqaleni ukuthi singeke sabanelisa bonke abantu. Kuye kwabonelela inkundleni zokuxhumana engathi kukhona ukunganami okunye okuthilo kwabantu okuye kwavela. Ngazi noma usuke kwafinyelela nakwena Mboma. Ngibingelela again abazalwane, ngiyabingelela kakhulu Sibalikhulu. No, kuke waluphuzana kufikelele kimi ngumuntu ke ongahlali ku social media noma ngiyile ngisho ngiposta ngiphuma yiko ngithatha isikhathi ukuresponda because wangisendela iclip nje ka5 ama-second yabo. So ngangayinaka futhi lonto ngicabanga ukuthi nawe futhi lapho wafona sekhuluma wafona nabanye befundisa, but still bangasho ukuthi i-video ithini yabo, ithi video. The first part njengayilalela 5 minutes ngicabanga ukuthi kwakuvele ngathi kunesiqephu, yes, paraphrase la paraphrase yami ngicabanga ukuthi ngangizama ukugcizelela i-virginity ukuthi abantu abazama ukusindiswa bezigcine babazintombi ngoba kuhamba kwenza umshado ezinye zeyinkinga ezibakhona emshadweni lezo because abantu bakhelwa i-virginity bese abancane. So bese ngisho i-paraphrase nje lokho ekuthiwa ukugiya ngenkulumo usukhuluma isizwa ukuthi cha mina nje second hand ngeke ngize ngilokole. Mind you ngangikhuluma lento ku-spectrum sokuthi ngikhuluma direct namabona gay of abantu abaphila ubungcwele, not everybody in the world.
yabo. So it was speaking nje so kucizela lokho but ke ngezwe ukuthi leyo nto baphathe kabi abantu lesiqephe ngasizwe sasisounda ngathi singiveze ngathi ngumuntu ongabathanda abantu besifazane. So I immediately made a video to show ukuthi abantu besifazane sengibasupporte kakhulu and I made that video ngingayilalelanga yonke ivideo yaloplisa nobukhona umfowethu obhizi ngala mavideo akusangilalele yonke only to find out sengithunyelwa umunye umuntu ivideo ukuthi lento inama deadline ine amavideo oxolisa odimandwayo ine parade nje lento if ngangizwe early ngaba nga respond as quick as possible. Yeah, so ingako ngisengathi no asize la ngoba lento sasiyikhulumela. So if it blow it out of context anywhere else, no, it will be justice to come here and straight it and set it in order straight. So ngamanye amagama Mboma bazwakalise okanye ake ngithi mhlambe basebenzise isiqeshane esithile ukujaji inkulumo yakho bengayizwanga inkulumo ephelele ekuthenini ukuthi wawuqonda ukuthini futhi inkulumo yayisukaphi okanye nombuzo futhi wawukade usukaphi. I think mhlambe nakho lokho is very important ukuthi uzuphendulwa ngalolu hlobo mhlambe wangazwakalanga ukuthi umbuzo wawukade usukele ekuthenini ukuthi kube njani. Ngiyacabanga so ukuthi bayilalele ivideo yonke ngoba abantu batshelwa lapho ukuthi abahambula ivideo and izolo bekune debate ebeyikhona ngitshelwa abantu ukuthi bakhona abantu abashoyo ukuthi uSikhakhane about 60% of i-statement ayizisho lapho wayikhulumela abantu besifazane yabo about nje i-statement engingangizisho lapha I was speaking on the line ukuthi abantu besifazane abangabhizwa you see. So ukuthi wayithatheke only this statement sodwa nje ngoba ziningi into ezishoyo ngikhuluma ezinye insizwe. So ke I think mhlambe abantu because aba department angafani emhlabeni emhlabeni mina kudala ngibizwa enkantolo ngibizwa ama group amaningi maningi ama councils ama gay rights group and mase ngibizile bathola ukuthi I'm not what le statement ongangijudge ngase paraphrase mabefuna uxolisa mningi abafundisi befuna uxolisa because lithi iBhayibheli uma kuno okwenzile kwalimaza inhliziyo yomfowethu lithi umnikelo wakho obeke eceleni yabo. So there comes a time where regardless of theology or doctrine makunomuntu nje uhlukumezekile ngaphandle kokuthi ke uhlukumezeke uthi shintshe doctrine yakho lo ngesixhosa but mayifuna istatement ethi simphathe kabi no that's justice. So xolisena lokho because it's really not our intention asibona abantu bophuma nezakhila asibona abantu abamahlongandlela. It's just that it took time njengisho ukuthi mina ngakungcono abantu from next time uma benento ezinje call this person uyabona lo social kufanele mina nje baningi abafundisi la ngisho statement ngabo for years because lana kusukhuluma kuyenzeka iphutha ngomlomo bafona direct bafona basho ukuthi no ndoda so then inconfusile ngoba ivele yaya ezidlangalaleni yaya kubantu engangakhuluma nabo because mina ngikhuluma nabazali abasensiwe yaya nje general public yabo yaya ngesiqephe esisodwa yabo. So nobody called me, nobody asked lento. So ingako ngithi no Israel understand ukuthi no bonke abantu besifazane aba offered a statement deeply apologetic deeply angiyona nje into engaze ngiyilwele because I was not even kuyo leyo nto leyo yabo. Abazana bangibonana le video yonke angiyazi wena uzoyichaza sosho ukuthi how many minutes bona le video ziningi izinto lapha ezishow uSikhakhane that can help them. I'm talking single ladies and single ladies but abasindisiwe abantu abaphansi kombuso kaNkulunkulu abantu who want to repent ngeke sikwazi bafethu ukukhuluma into ezoplease the general public yabo because abantu baphila different lifestyle yabo. So awukwazi ukuthi wena manje kushuthi ngisho abafundisi abayasababa emhlabeni ngisho thina makhetha isishumayeza nje ko African Gospel ko Faith Mission ayikhuluma rough than this
Sibonke labantu ngaba bavuswa kuthiwa wayenza icala wafenda abantu usuke uxosha isono but angikho lapho siyaxolisa. So ST Media Dlamini akazibizwa kanjalo yini i-podcast kaDlamini nobaba uSikhakhane for that particular statement namanye ama-statements mhlawumbe abasazowakhuphulula bafowethu sixoleleni sasingasho sile ukulwana sengikhuluma-ke nezwe lonke-ke because mina uNkulunkulu wathi vele ngibiza wathi ngizokhuluma nezwe lonke. Please maningi ama-statements angiqali mina manje ukubizwelwa izinto iy'cawu takuningi ngihlale ngixolisa and abafundisi abaningi bangiblame ama ngixolisa bathi ngixolisa ngoba ngisuke sengisaba i-heat. No, mina if umuntu ongasabi umuntu emhlabeni angisabi lutho mina, but I don't want to miss the target and I don't want abantu babe attracted to the noise than into ebesasizama ukuyenza lo. Mina uxolisa akungihlephula indaba nje yabo because lento engangikhuluma lapha was helping abantu, but lesa statement so ukuthi umuntu wesifazane ongalona virgin futhi ngangisikhuluma on my personal capacity as an opinion, you know, asizungena ipolitiki yokuthi sasingakhulumi nabo ngoba sesathathwa ke sasiwa kubantu ke are there and abantu bazwe only that laba most abantu abalapha abacasukile akusibona abantu kuthiwa bayakhona and angeke babe nesikhathi ukulala i-podcast yonke yabazali yabo, but at some point kulento so ingako becasuka abantu yonke indawo sekuzikelwa nama-video wami akunankinga-ke uma abantu bekwenza lokho bangakwenza. I'm comforted with that, but for this one yokuthi destroy-ke i-podcast yakho ukhulumeka i-statement sekunama-statements manje anokufaka ifamily yami ane-defamation of character here and there, ukubeka i-statement nje ukuthi abantu abashumayizayo nabantu ohlala nabo lezi zinto zikhanda ba-defamation of character because kungcono uma ulwa nabo uma sekuqala ngena kwifamily nomndeni wami manje ongakholwa uyaqala uyafoka. So-ke ngithi asiyiqedeni lento sayiqala la kule platform and siyiqeda kule platform ye-apology. Amen. Sibonga kakhulu Mboma kuleyo ndawo uyicacisile kakhulu ekutheneni ukuthi yabona nje le episode I think sathatha about 2 hours esikhuluma laphana ngezinto ezihlukene that were so helpful to abazalwane. Yabona nje ukuquote some of your statement ezinye owasisho mhlambe angazi uma ukuthi abantu bayinakisisile statement uma ukuthi abezukuhlala entweni eyodwa khona enye into akwayisho lapha wathi awulali nengane yabantu ungazange uze uyishade. Konke ama-statement angazi ukuthi leyana mhlambe naye ngathi bangayivundulula mhlambe uma ukuthi naye iyawubanga umsindo siza ukuthi yini ebangisa umsindo lo ngoba I think leyo nto iyayikhombisa uku-advocate abantu besifazane. So ngamanye amagama Mboma uyicacisile ekuthenini ukuthi i-apology ibheke kubantu besifazane ebaye bathinteka ngawo loya line kakhulu. So bantu besifazane nzala abantu please yamukelani ukuxolisa kwethu namhlanje uma ukuthi akufikanga kahle kunina. Sokuyisikhathi khona leya episode yaphuma kodwa uma ukuthi kuzwakale nje recently ekuthenini loya line awuzange ufike kahle kunina njengoba seshilwe uMboma siyawuxolisela kakhulu kwakungasiyinhloso leyana kodwa kwawukusizana nje lapha nalapha as abazalwane. Mboma asibonge kakhulu mhlambe ifuna amazwi akho nje okugcina mhlambe Mboma singezwa ngawo. Yebo social no man I'm very touched social because of indlela abantu, you know, I've got sisters ekhaya. I'm the only boy. I've got 5 sisters. And I've seen ukuhlupheka komuntu esifazane bemithiswa abafana babashiye ba-ignore iy'ngane zabo bazikhulise ngemali yeqolo. I've seen that and kubona si-advocate thina abantu abashumayela i-wellness ukuthi women mabayibalekele lento ukusetshenziswa sexual because ibuyela kubona yabo bayareyishwa kuba into ongayazi into eziningi. So I pray yokuthi abafowethu uma bengena kulama campaign wokukhulumela abantu besifazane ba defend lapho abantu besifazane behlukunyezwa khona
baphinde futhi babe ne-educational talks abazowaletha to women as well in terms of morals and things, because land it destroy women. How many children are single parents? Obaba are not there. Yabo. So umuntu njengami ethi yekanga ubufebe, yekanga asikusho ukuthi offender lo muntu, siyamsiza ukuthi akasuke lapha, because there's HIV, there's many things odadewethu manje abaphila nazo bezithole nje from a lying man. Yabo. So mina kuyintshumayelo zami ukuthi abantu they have this wrong, mhlawumbe nasebusweni angibukeki ke, I'm not attractive kulula ukuthi uvele ucanga umthathe wrong. Mina intshumayelo zami, if you have listened la ngikhuluma khona ngama-morals omshado, I've said more harsh things to bantu besilisa than besifazane. More harsh things, but because siphila kwi-age where amadoda ayathula nje, you know, angade ba-understanda, yeah, abantu besifazane babantu abakhulumelayo besi-blow out of proportion. Ngizela ukuzoveza ukuthi no, statement siyaxolisela, but my integrity and my character and the person I am, ngicela kungangcwatshwa because of a statement, you know, because kuningi esikwenzile sikwenzela abantu besifazane nabesilisa and everybody else. So ngenzela ukuthi public yazi ukuthi no, if ufuna usikhathana axolisele into ayishilo, that's fine, but if ufuna ukwazi usikhathana musungumazi nge-statement esiyi-paraphrase esiblow up for proportion noma esandiswayo lapha ku-social media, that's all. For future references, any mfundisi, anybody, please mayisho into ecaswini lobo ongayithandanga, call the person and uthole ukuthi azikhulumele noma ayichazele, because njengisho ngithi ngaba ngenze kudala le video angiyilayelanga yonke into ebeyidimandwa kimina. Ayidimandangwa kimina, idimandwe ku-social media. Angihlali ku-social media. Inamba yami mina ku-Facebook account ikwi-point khona lento le web page yami, my number is there. So ukuthi kuthiwe ku-Facebook angiyoxolisa, ngingazi nokuthi mina fanele ngixolise. Yiko lokho engithi angiphathanga kahle. Uma nje nginento engiyenzile, thola inamba yami uze kimi. Ngingaboni sekuneyimpi eminyango sekunequbula abantu bethi angixolise kodwa kungafikelanga kimi. Abantu bacanga ukuthi ngingasaziwa nje sihleli social media. No, isikete eyiningi. So ngiyabonga kakhulu bazalwane. Boma, sibonga kakhulu, sibonga kakhulu mfundisi wami. Inkosi ayisigcinele wena lapho Mboma. Thank you so much for your time. Thank you so much. Sibonga kakhulu bazalwane, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, Evangelist Buska Khane lo kade sinaye lapha online njengoba senizwile ke. Yes. Mayibe ncane ndle mnyama, mayibe ncane bomama bodadewethu kungazwakalanga kahle egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga kakhulu. I'll recommend you now to uhambe uyibuke ephelele. Ngiyethemba ukuthi khona nawe uyokucosha nje, kungesikho ukuthi kulezi iqeshana lezi elokhu ivela mhlambe kungagcine ziveza kabe ekutheni mhlambe ingaveli into epheleleyo lapha ngokuphelela ukuthi yini kahle kahle esasiqonde ukuyenza njengoba sasikhuluma khona laphana. So please do go check it out. Ngiyaqinisekisa ukuthi khona into ozoyithola. So bafowethu, siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.